kubor nakaslem jong unongsan hima. Finance Secretary berbalong ru nongkit kam jong ke State Executive Committee jong ke Voice of the People Party ubah Danny Langste mentak sengi khat prata dik ujuleo arajara arpusau harengkat ki wei pat ki nongelam jong ke seng kira lej ban ujor dak ejahar persya ya menteri sarkar ke jela urakam sangma halor ke jingkren kinshot bat penshit jong hakapor yalap election MP kabadang sudam kabala ro ban wanra ya ke jing sngo ya pher jaj benreo hapo ke jela ya ke ejahar nakaliang ke BPP kalalaj ban ujor hakmat USP City jong ke East Khasi Hills haba ya keren berkilat pathai khubor hadin ke jing ya kendu USP nakaliang ba Dani ulaong bakadaw kabala pendong ya ke BPP ban ujor da ke ejahar kalong halor ke jing sapriang jong ke wei ke durki hagi rensan social media halor ke jing keren penya pher jaj benreo jong menteri sarkar ke jela uba pet ya ke tanat pulih putih urakam sangma bat ubala keno da baong baka VPP lada kawan ha bor sensyar kan belut ikipat garu bat kiwei ki jing keno bat nakaliang unong ilam ke VPP ula pen sngo baka jingle jong rakam sangma kawan ra pen ban ke jing bum sngo tenat ha ke emlang ka salang bat ru ke jing syong sir ha jaj benreo nakaliang SP ula kular hakmat kinong elam ke VPP baung sa shim khia ya gani ka kam bat an sedang no ban penlong ya jing tokit pada kajo ke por ka seng kala penrem jorru ya rakam sangma de ka baong bakat kekerdan kumu menteri sarkar udang keren ni kijat ketin ban penshit bat wanra ka jing ya pher jat benreu bat kani kala penher dor lepa ya ka jinglong menteri jong Keting Danny Langste ngade wena igi nongkit kam jong ka State Executive Committee jong ka VPP bar ngabat kumu Finance Secretary jong ka party kipa pila mata tu minister bade jong ka tat puli puti pi kejing ai FIR ngatrai pilai ka hakini ikut khubor ka ba arsingi shwa balami ba naiki doktor bak scammer bo belong wei niki nong ai kitin jong ka seng ba ka surface ko wei ko video ba social media aku tu ke video ngan saya borok nilai ba ke jing keren ke jong cabinet minister mo rakam sangma ulah keren aku tu ke election campaign nama kala kadai keren pen ke jing pher ke jat benreu perengki khasi bagi garu ukeno baga VPP bala kawan po bor sensar ba un sebe lut ki garu ni kumtai tekeni kawan ra ke jing bam sutenat ha preng ke emlang ke salang kawan ra ke jing yasir ha preng ke jat benreu ru takar putut ya ke emlang ke salang tekeni ke ke wei ni ki jing sana kal election commission lu kala tha saparo ki nong ile election ni ki nong campaign haba kapor election hakano kanu kapor kan judai ban keren kita ki hate species ke hate speech mangiong mo jadi ketika wei ni ki daw bagi wan ban ujor FIR ya kene atau pila lik pan em bat sakal election commission ha for election atau pila lik em pat sakal election commission sa kani ka video mengirak suyo menta da kala kut ke election te kani kam nei su bangin lik sakal election commission te ketika wei bakabenta bak habanwan swa saka saka police department saka crime branch tingila ya kendu ku SP ngila ai ling ba swa sani lajin da kami ha kapor ke election tingila ai ban lik directly saka election commission ban ujor ya kani mentar du ngidang ya keren ya keju hi bodu SP ya kata tika USP atau lasim la register ka kies ne ko kumnu ne uang kumnu ipi te kani ketika kopi juga FIR bangin nak sudah bahai mentar diu dan kalian kejongi ngila mention bah ka kendon juga IPC 153A 153B bat ke section 505 ba udai ban tho e kini ka case tolong un system kini ka proceeding un select ban kin sedang ban le ka investigation nak kalian ngejongki mar ba hakini kini ka video ka pemiru ni tugas ngi bangila penpau ba ka authenticity mod kanu kalong sisa ka video tingila ni IT bit saka law department bahkan page saka anjing bahkan page kanu kalong authentic ya kini ka video ru nagala mo don ya kata kajing mod ban penyak ke jadi benreu ba uang rupakan tapi katai ban buat saya kena pelatihan man ngau thu hai ka intention umum hakapor bo berat kai pidan pemahaman apa tapi sifang kata ke video bu keren ya kata ka bu ai juba ba hab ai ginong galaktin na try ki video ba surface sang tu kilami ki translation pan nga try ngi ro nakaliang ka jong BPP ka humo ngila ale tingila para ban kelihi ni video ni ban verify ni ban vet ya kata ka video ya kita kitin ba kami ni ka suntur ka jong u ka dai na kam dai sisa
Betul lah banong ka komukran jong kadu menteri penon kam kum ekte pijat tien ke video penhedor emek kerdan menteri jang. Kata tengah try pila ngau hina aktin jungi Dr. Batskem baka penherdor sibun ko kat menteri kadu cabinet minister bun keren kum kita gijak kitien. Kumu cabinet minister di ban keren ya ke imlang salang ke besong suk ke besong san henry undi wanra teman ya ke jingi perjat benrio hapreng ki kasih bagi garo ngi boro ngi kwa bagi nang banya teli henry hang ni pada wan ban peni tang ban job ya kata election peni ya ka wan peni ke jingi perjat benrio teman.